Ugas ni som ni pakua sang ni som ni panga zirtop ni ania bazar thlir tu te chibai ule inrem na laman hoi zel do na mati lain Ukraine a Russia chuan du to kan langa lo ti lam tirin nimin jing khan drone le missile zaruk aya tam mangin Ukraine ko pui Kiev chuan beile a Kiev ko pui European Union mun bein civil mi som pali la yan thia thliam tur som thum pariat anom bok Ukraine sipaite chuan nimin jing kho warma Kiev kho pui be nan hian Russia chuan drone zanga som ko pariat le missile som thum pakhatan mang ni in an soya drone zinga hian Iran siam sa head drone te po an manga missile te hi KH-101 cruise missile som ni Iskander M le North Korea siam KN-23 ballistic missile pakwa baka KH-47 Kinzhal ballistic missile paniani anti Ukraine rama European Union palai Katarina Maternova chuan Russia in Kiev khopuya EU mission an be thu hi asaya Ukraine Foreign Minister Andriy Sybiha point Russia hian palai te office in za saktura in remna Vienna Convention an bo chiani atia Kiev khopuya British Council office po drone hian a fu tela mi pakhatin hliam atuar ni in puana ni bok kanhria tangin tunla hian in remna nei tuma malak mek na Europe ram shoi tu tele Ukraine President Zelensky te chuan mai chana Putin abiak tumin thei to pan chua Russia hian in rem naum theina tur chuan Ukraine hian Donbas bial zong Russia pe kanga yan ti ve thunga Ukraine na Europe ram si paite an om phal lo bokani Ukraine President Zelensky chuan Russia hian in dona ti top laman ngai tu lova Ukraine be dan thar chawan ril ruwa om ti soin Russia hin zo ka hrek lo chuan in rem na nei theiani lo thu asaya Ukraine Foreign Minister Sybiha po in Russia chu firfiak ramani ti soin ramtin in Russia chu na zo ka hrekin Ukraine po na sa zo ka tanpui turin ang en bokani nimin lama kan puan minia police school no pangte biak ina inkhom lai ka an ni chungchanga khan thu chiang zo khriat bel zelani a school no pang pani ka phluma midang som ni don hliam tu kha Robin Westman ni in kum som ni pathum mi ani ti hriat chuani to a rifle shotgun le pistol te keng ti kan soi to kha asilai ken a hian Donald Trump tha tur ti te nuclear manga India be tur ti te le Israel halralvek tur ti te azia kani Westman hian no pang pahnia ka hlumba ka midang som pasari aka hliam nu hian ama ain ka phlum ninge ya hriat ani a arwang hi lir theida na hmuna mu ania hetianga silaya me pu ma hian a YouTube channel Robin W ti a chon video a posa apoi khoi hriat ani nu hian a video te chu YouTube thu nei tu ten an da bo sakani Westman hi pian hlim chon Robert Westman ti ania meichi ania in hriat tlata wangin kumsom pasari mi ani in a ming chu Robin ti a thla ka dila kumsang ni som ni January thla khan ko tina phalsang ni in New York Post chuan an zia kani kumin kum tirlam khan social media post siamin meichi anga in jaireng mai chunin nomati thuwa zia ka meichi ka ni lo ti ka hria ma se mi pa ang po in kom lo achang chuan nuam ka ti viawa ka thom hno te hinal ka tia ma se englai po meichi anga in chei hi kan ninga ti ni in soyani boka ma se he po si internet a mu tu rom to lo thungani Westman a video sang an en nuwa asilaya thilaziak na salea kan soita kangin Donald Trump tha tur ti te nuclear manga India be tur ti te Israel chu halralvek tur ti te baka Israel chu atlom turani ti te khoya ngai pathian ti te no pangte tan ti te chu rifle magazine te ziaka asilai muboma chon tun high school no pangka plum tu te ming te poziaka a video pakhata chon ami ka hlum tur chung te hena ngai dama dil na le khaziak te polang antibok Westman hian danang thlapin henga silai te hi leya tun main thil solati an hrelawani nimin khan Thailand rama typhoon kajiki chu thlengin Thailand ram mar chaklama thlipuile ruwa puya thoka mun tam taka leyamina mi panga an thi ti hriat chian ani to a mi pasari an chin hriat lovin anom mek bok tunkar tirlam khan typhoon kajiki hian Vietnam ram an nuai to a mi pasari thi in sing chuang tuilian in a chima bule thlai mun hectar somriat paruk zet a chim chebokani Thailand a hian an ram mar le mar chaklam ram bung som pahnia tuilian le leimin an tuara chung ko sang khat zariata mi hring sang ruk zathum te chon har sat na sa takan to ka chiang mai biala mi pali in nun nan chana mai hong sona mi pakhat tu ya tla hluma
chiang mai a hian mi som panga in hliam an tur ni in Thailand Interior Ministry chuan an puang ani nimin khan rambung pariata tuilian in nun phunga lati boya mundang ai ro chuan tuilian hi kam to thunga tuntrum hi kumina Thailand in tuilian voi hian torna ni in kumin jun thla khan China ram chimlama tanga typhoon u tip thokina nuaina sa hle to ani karle ni lai ni September ni thum hian China ram ko pui Beijing a chuan military parade ro pui tak ne ni dona Russia President Vladimir Putin le North Korea ram hruai tu Kim Jong Un te chuan he military parade hi hmunan chim dona China ram President Xi Jinping tenen ni pui hmuwa an pathuman thu tho voi khatna ni dona wangin khovelina ngai ven hle ani he huna hian Slovakia ram Prime Minister Robert Fico ti lo chu khothlang ram hruai tu ten tel ve don lova chuti lai chuan China ram pona tangin ram sang somni paruk hruai tu ten tel don ni in China ram Foreign Ministry chuan an puang September ni thum hi China in Japan laka hne nan chan na ni le in do pui panina Japan tlom na huna mangin Beijing khopuya ko thler lar tak Tiananmen Square a Victory Day parade nein China chuan si paile ral thu man nei thatte an pho lang dona he huna hian China chuan khovel chimlam Global South le China te in lungrol na lantir na hun mai pi lama nasa taka shrek Russia le North Korea tenen po anin lungrol zialan tira tumani China in hun rei to taka tanga tho pui ram poimo nia ngai Russia chu khovel khothlang lam Western country te chuan kumsang ni somni pania Ukraine runa wangin nasa takin a shrek meka Russia ram economy chu tu chemai theidin huna ding meka President Putin chu International Criminal Court in man tumin an ve reng boka heti la hian China in tun ma tho pui thin North Korea po kumsang ni le poruka nuclear ral thuam le ballistic missile a siama wangin UN Security Council chuan nasa takin a shrek mek boka hengram pani hruai tu te hian China hun ro pui Victory Day hian man pui dona Kim Jong Un hi kumsang ni sompakwa January thlanua China ram makal le na masabera ni dona ni he hun manga China ram jin turzinga hian Belarus President Alexander Lukashenko te Iran President Masoud Pezeshkian te Indonesia President Prabowo Subianto tele South Korea ram National Assembly Speaker Woo Won-sik te pon tel ni in China ram Assistant Foreign Minister Hong Lei chuan a puang ani he huna hian UN in Under Secretary General ni mek Lee Junhua chu tel dona ani hi China ram Foreign Ministry ani na poimo tak chel to nia ani ba ka hian Cambodia ramlal King Nordom Sihamoni te Vietnam ram President Luong Shuong te Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim te Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif te Myanmar President Lailog Minong Hlaing te po antel don ani nimin khan Afghanistan ramaro rel mek Taliban sarkar chuan an rama Pakistan palai chu kovin Pakistan in drone mangan beina soifia turin an hriat tir Pakistan hian ni lai zan khan Afghanistan a Nangarhar le Coast Bial te chu drone manga bein in engemaw zat an ti chia Afghanistan chimlam Coast province a hian Pakistan drone beina wang hian no pang pathumin nunnan chana Coast province hi Pakistan ram North Waziristan province nena in rian ni Afghanistan khochak lam Nangarhar province a po drone hian in pakhat ti chia in nupahni le no pang pali in hliam an tuar ni in puanani Taliban Foreign Ministry chuan thu chu siamin Pakistan ramatanga drone beinan tok chu na takan dem thu sain hetianga civil mi te chen na beani wang hian Pakistan hian a hong na takan tuar nge yang ti an soya Pakistan palai Ubaid ur Rehman Nizamani chu kovin he thil thleng an du lo zia le an dem na thu zia kin an pe ani Pakistan hian Afghanistan churam ria firfia kan tran puya ramri hnaya om Pakistan khuate an bei thin ti in an puwa Afghanistan hian nasa takin an pha a tunhaya heng ram pani te inkar hi thalo hle a Manilo Khan China ram Foreign Minister hovin Kabul Afghanistan le Pakistan Foreign Minister te hian firfiak do na konga tho ho dan turan soya an thu soi hian om zia nei vak lo ani mai thei Prime Minister Narendra Modi chuan voin le naktu khian Japan ram tlo in India Japan annual summit voi som pangana huna man puidon Prime Minister Modi hian ni zan khan India ram chu sanin Japan ram hi pana tuntrum hi Modi an Japan ram azin voi riat na tur ni in Japan Prime Minister Shigeru Ishiba ne na anin mu voi khatna ni don thung External Affairs Ministry thu chua tarlan ani danin Prime Minister hian Japan ram cham chung hian India le Japan inkara tho ho na thu thlung sang chu en non ani dona
Rampani inkara inzom na that le zual theina na thil poimo te po an soi dun don ani. Japan rama India palai CB George chuan India le Japan hian inzom na thatak kan neya. Politics le sumdon na thila te. Mipuite in po ton na te po kan thok ho thale ani atia. Kumina hian India Japan Year of Science, Technology and Innovation Exchanges kan hmang meka. Kan tho ho to na thlir let chungin mason zel na tur ro man na siam ko nga te. Kumsom lo le tur thlenga ma thlir te siamin malak chho meka ni a. Prime Minister Modi an Japan rama zin tur le. Kumtina kan nei thin summit nei ani tur hian thil thazok tam taka hring nge yang atibok. Bazari lo thlir awangin kan lo me.